বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ এটা সমস্যা বা কাৰণৰ কাৰণে মই মাতিছোঁ। অহাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Kadang-kadang curi lo, kebang apa? Alam bangke, isu bangke kebang lo, non la so isu pensi. Isu le pula ni prothombar press conference kurisu tenika ma. Eta সমস্যা হৈছে এই সমস্যাটো আজি উৎপত্তি হোৱা বা এই বছৰ উৎপত্তি হোৱা সমস্যা নহয়। It is a decade old problem. এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো বহু দশক জুৰি এই সমস্যাটো আমি দেখিছোঁ আৰু এই সমস্যাটো আমি সন্মুখীন কৰিছোঁ। যিটো ইছ্যুটো বিশেষকৈ এই বছৰ যিটো দেখা দিছে কাৰ্বি আংলঙত, সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহা CM কাৰ্বি আংলং তেখেতে এজন দূৰদৰ্শী নেতা আৰু ৰাইজৰ সমস্যা যিবিলাক আছে সেই সমস্যাবিলাক তেখেতে সদায় সমাধান কৰাটো তেখেতে বিচাৰে। অকল PGR বুলি নহয়, অট'নমাছ ষ্টেট হওক, অট'নমাছ ষ্টেট ইছ্যু বা অন্যান্য ডেভেলপমেণ্টেল যিবিলাক ইছ্যুবিলাক আছে আৰু তেখেতে যিবিলাক কৰিছে, কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা কৰিছেও। আপোনালোকে দেখিছে তেখেতৰ আমোলত SCA ডেভেলপমেণ্টেল কাম কাজবিলাক যি ধৰণে কৰিছে, এইটো মই কোৱা কথা বুলি নহয় বা আমি চিন্তা কৰা বা BJP চৰকাৰে বা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাই কৰিছে বুলি এনেই কোৱা কথা নহয়। আপোনালোকে নিজেও দেখিছে বহুত ডেভেলপমেণ্টেল কামবিলাক হৈছে। বৰ্ডাৰ ইছ্যু আপোনালোকে দেখিছে, বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰীবিলাকত ইভেকশ্যন কৰিছে, ডাঙৰ পদক্ষেপ তেখেতে লৈছে। আচলতে থেডুং আকামচি আলানি ক্লেম লো নিজে চব ক্লেম কেনে লাচন কালি সমস্যাটা দলো নিজে লো লাচতে ক্লেমান বৰি লো ক্লেম লো ননালে তুমি লাংদাম পিঠা বৰ্ডাৰ ইছ্যু মুখা নাগালেণ্ড মেঘালয় পুলো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক বৰ্ডাৰ, সেই বৰ্ডাৰবিলাকত ইভেকশ্যন যিবিলাক দৰকাৰী য'ত কৰিব লাগে, ইভেকশ্যন মানে য'ত কৰিব লাগে তেখেতে কৰাইছে। ঠিক তেনেকৈ এই PGR এই সমস্যাটো আজিৰ সমস্যা নহয়, কিন্তু বহুত দশক জুৰি এই সমস্যাটো আৰম্ভ হৈছে। এই কালি পৰি মানে উৎপত্তি হোৱা সমস্যা নহয়। এই সমস্যাটো হোৱাৰ পাছত তেখেতে অকল CM হিচাপে তেখেতে হি কুড হেভ টেকেন ডিচিশ্যন একৰ্ডিংলি মানে একশ্যনবিলাক ল'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু তেখেতে সেইটো কৰা নাই। তেখেতে গোটেই ইণ্টেলেক্টুৱেলছবিলাকক, গোটেই অল পাৰ্টি অপজিশ্যন হওক, ৰুলিং হওক, ৰিজনেল পাৰ্টিসকলক, মানে ষ্টুডেণ্ট ছ'চিঅ' মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক, নন কাৰ্বি যিবিলাক আছে, অল নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ চবকে মাতি পেলাই আলাপ আলোচনা কৰিছে, ৰাস্তা বিচাৰিছে কি কৰিলে ভাল হয়। তেখেতৰ কাউন্সিলৰ CM তাত এক্সিকিউটিভ কমিটি আছে, এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ আলোচনা কৰি পেলাই যিকোনো ষ্টেপ কুড হেভ বিন টেকেন, ডিচিশ্যন কুড হেভ বিন টেকেন, একশ্যন কুড হেভ বিন টেকেন, কিন্তু কৰা নাই। তেখেতে কি কৰিছে, চবৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি ৰুলিং অপজিশ্যন, ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, নন কাৰ্বি যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে, সেইদিনা আপোনালোকে দেখিছে all of you are present there. নেপালী সকলৰ পৰাও আছে, কুকিসকলৰ পৰা চব অন্যান্য নন কাৰ্বি যিবিলাক কাৰ্বি যিবিলাক বাহিন্দা ইণ্ডিজিনাছ পিপুল কাৰ্বি আংলং, তেখেতসকলকো তেখেতে ৰেচপেক্ট কৰিছে। সেইকাৰণে মাতি পেলাই আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই এটা কমিটি বনাইছে। তাতো অকল CM সকলো থকা নাই, হয় নহয়?
তাত ডাক্তৰ ৰম্পিৰ নিচিনা জীয়াই কাঠাৰ ডুবুটি জীয়াই কাঠাৰ বা অন্যান্য বলিৰাম তেৰাং আৰু আছে কেইজনমান এলভিন তেৰণ এটা কমিটি হায়েষ্ট লেভেলৰ এটা কমিটি বনাইছে আকৌ এইটো অল পাৰ্টি মিটিঙৰ এটা ডিচিশ্যন এইটো কাউন্সিলৰ ডিচিশ্যন নহয়তো কাউন্সিলৰ ডিচিশ্যন নহয় অল পাৰ্টি এটা ডিচিশ্যন লৈ পেলাই কাটেগৰী চিংবাই চাইছি লাষ্টৰ কমিটি কেঁচাই লওক হোৱাট ডাজ ইট মিন তাৰমানে অথৰিটিৰে ইচ্ছামতে কৰিব তেনেকুৱা মানুহ নহয় তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰ নহয় চবকে কনফিডেন্সত লৈ পেলাই কাটেগৰী মানে কনফিডেন্স মানে KNC কাটেগৰী চিংবাই চাইছি ক্লেম নাম কুচি তাৰপিছত মিটিংটা কেফালে তাৰপিছত কমিটি চেং লো তাৰপিছত কমিটিৰ বাটাই নিলো ways and means how to solve the problem আৰু তেতিয়াইতো কৈছিলে যেহেতু হাইকোৰ্টৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিচিশ্যন আছে একৰ্ডিংলি মিটিঙৰ পাছত বাৰে মিটিং কৰিছে তাৰ পাছত যিবিলাক ষ্টেপছবিলাক ল'ব লাগে নোটিছ ইছ্যু কৰিব লাগে বোলে বহুত ষ্টেপছ আছে এইটো ইচ্ছা কৰিলে একদিনৰ ভিতৰত এসপ্তাহৰ ভিতৰত যিটো মানে ইমান মানে দহক যদি যিটো সমস্যা হৈছে ডিকেডছ অল্ড প্ৰব্লেমটো উইদিন দ্য ফিউ ডেজ উইদিন ফিউ মান্থছ ওৱান শুড নট এক্সপেক্ট টাইম ফ্ৰেম এটা টাইম দিয়াটো ভাল এতিয়া কোৰ্টৰ যদি এটা যদি তাত গুচি গ'ল ল' উইল টেক ইটছ অ'ন কোৰ্চ আৰু সেইকাৰণে কাউন্সিল ইনিচিয়েটিভ লৈছে এজ পাৰ ডিছকাশ্যন ইন দ্য what you call it all party meeting all party বুলি ক'লে all party নহয় আচলতে social organizations student organizations সবকে মানে তাত ইনক্লুড মানে ইনভলভ কৰা হৈছে আলোচনা high level before that also in the highest level committee also তাতো ডিছকাশ্যন হৈছে তাতো অকল ৰুলিং পাৰ্টি নাই তাত অপজিশ্যন মানুহবিলাক আছে social organization আছে গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী গাঁৱৰ বহুত নাম আছে গতিকে ইন ডেট কেছ এতিয়া প্ৰচেছ গয়িং অন ষ্টাৰ্ট কৰিছে প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে ইন দ্য মিন টাইম যদি আমি মাজত কাম কৰাৰ মাজত যদি বেলেগ ডিচিশ্যনবিলাক লয় বা যিবিলাক ডিচিশ্যন নেকি এই কাম কৰাত মানে অসুবিধা হয় এতিয়া মিটিং কৰা হৈছে মানে কিবা প্ৰেছাৰ দিবৰ কাৰণে নে কি পলিটিকেলি মটিভেটেড মোৰটো কম ইজ পলিটিকেলি মটিভেটেড ইফ ইট ইজ নট পলিটিকেলি মটিভেটেড the matter could have been raised in the all party meeting in the highest level committee meeting could have been raised by those oppositions or so-called national organizations. क्यों रेस करब नरे হ'ব পাৰে যে যিটো হায়েষ্ট লেভেল যিটো কমিটি মিটিং কল কৰক বা অল পাৰ্টি যিটো মানে আগতে CM সাহেবে যিটো কল কৰিছিলে CM সাহেবৰ ইনিচিয়েটিভত সেই মিটিংটো কল কৰক বুলি ক'ব পাৰিলে হয় কিন্তু সেইটো নকৰি পেলাই এতিয়া ৰাইজক মিছলিড কৰাটো আকৌ মানে এই যিটো ইলেকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটোত মানে ব্যাঘাত জন্মাবৰ কাৰণে আচলতে এই কামটো কৰিছে এইটো ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰোঁ যদি বছৰে কৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা কাউন্সিলৰ পৰা যদি বছৰে এই ইনিচিয়েটিভটো মানে নল'লে বা ষ্টেপটো যদি নল'লে একশ্যন যদি মানে নল'লে সেইটো বেলেগ কথা আছে কিন্তু ষ্টেপছ লৈ আছে ওৱান ষ্টেপ আফটাৰ আনাদাৰ একশ্যনটো লৈ আছে এইটোতো এটা ইমান সহজ বস্তু নহয় যে উইদিন এ উইক উইদিন এ মান্থ উইদিন এ ডে ইচ্ছামতে মানে ইলেকশ্যন কৰি দিব ইচ্ছামতে মানে একশ্যন ল'ব দিছ ইজ নট পচিবল ইয়াত আপোনালোকে চাওক মানে ইয়াত ইনভলভমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰো আছে পুলিচ উইদাউট পুলিচ এতিয়া ডাক্তৰ তুলসীৰাম ৰঙাৰ হাততো পুলিচ নাইতো পুলিচ ক'ৰ পৰা আনিব
ষ্টেটৰ পৰা আনিব লাগিব, ষ্টেটৰ ছাপোৰ্ট লাগিব। সেইবিলাকৰ কাৰণেতো আলোচনা কৰিব লাগিব, লিখিব লাগিব, আলোচনা কৰিব লাগিব, যাব লাগিব, কথা পাতিব লাগিব চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত। চিফ মিনিষ্টাৰো এগ্ৰী কৰিছে, হি ইজ অলছ' হেল্পফুল। চ' একৰ্ডিংলি আমাৰ CM হি ইজ এ ভিজনেৰী লিডাৰ আৰু একশ্যন মানে কাম কৰা মানুহ। চ' একৰ্ডিংলি তেখেতে নিজে গৈ পেলাই তাত নটিছ বা যিবিলাক দৰকাৰী ষ্টেপছবিলাক তেখেতে কৰিছে, থ্ৰু অফিচিয়েলছ কৰিছে। গতিকে অলপ ৰওক, চবেইটো চিন্তা কৰা ভাল। আৰু কিবা যদি সমস্যা আছে অল পাৰ্টি মিটিং কৰিবৰ কাৰণে কিয় CMক ৰিকুৱেষ্ট নকৰে, কিয় কাউন্সিলক ৰিকুৱেষ্ট নকৰে, কিয় মানে হায়াৰ লেভেল যিটো কমিটি তাত য'ত অপজিশ্যনৰ মানুহবিলাকো আছে, কিয় হায়াৰ লেভেল কমিটি মিটিং আকৌ পাতিব লাগে বুলি কেলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই, কিয় কোৱা নাই, ক'ব পাৰিলে হয়। দিছ ইজ ডেমক্ৰেচি, এইটোৱেই গণতন্ত্ৰ। রাত কাছারি পুরো লাহাঙামাতি নং CM ইনভাইটেড আনি হাঙালি কেলতাবারে কালিমাতি লাসো অল পার্টি মিটিং এ টেংসি হাইয়েস্ট লেভেল কমিটি নং মানে কায় মারকে কাদবে কে পারুং শিক্ষা অল পার্টি অল স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনস গামবুড়া সর আরম্ভ করে গোটে বারে বারে দিন মিটিং করাটো সুবিধাটো সেইকাৰণে এটা স্মল কমিটি কৰিছে, হাই লেভেল কমিটি। সেই হাই লেভেল কমিটিটো মিটিং কৰাবলৈ কেলেই মানে ৰিকুৱেষ্ট নকৰে, কিয় নকৰে? তাতো আলোচনা কৰিব পাৰিলে হয়, ৱেজ এণ্ড মিনছ instead of misleading innocent masses. তাৰমানে ইটছ পলিটিকেলি মটিভেটেড। মই কৈছোঁ এতিয়াও টাইম আছে, এতিয়াও সময় আছে। নট আপৰদোলা যে অল পাৰ্টি মিটিং কল আৰু বহক, আকৌ আলোচনা কৰিম, ৱেজ এণ্ড মিনছ বিচাৰিম বা ছাজেশ্যনছ থাকিব পাৰে, হয় নহয়? ছাজেশ্যনছ থাকিব পাৰে, সেই ছাজেশ্যনছবিলাক দিব পাৰে যাতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে ষ্টেপছবিলাক একশ্যন ল'ব পাৰে। বা যিটো আমি বিচাৰিছোঁ ইলেকশ্যন হ'ব লাগে PG আৰু BJৰ, সেই কামটো যাতে সহজে হ'ব পাৰে। আদাৰৱাইজ কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰা, কামত বাধা দিয়া নিচিনা হয়। মিছলিড কৰাটো, ইন'চেণ্ট ৰাইজক মিছলিড কৰা, ইন দ্য নেম অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপুল, ইন দ্য নেম অফ কাৰ্বি, ইন দ্য নেম অফ বড়ো, ডিমাচা, নেপালী, ইউনাইট কোনে হ'লেও বিচৰা নাই, কোনে হ'ব বিচৰা নাই। কমাচি কাচিংডুমুং তেলো পিঠা নন লাচুৱা আংবং মিটিং দলো মানে এটা ফেলাংপিলং এটা ফেৰুলং মিটিং দলো কাৰ্বি চিংডুমাই কাৰ্বি কাচিংডুমাই মানে অল পাৰ্টি তুমি NAC কাচিংডুম চত মা কাৰ্বি চিংডুমুং তুমি তেলো মা ডাক্তৰ তুলিৰাম ৰহাংকে কাৰ্বি কাদু এনো পাংলুং ফাঁসি আনিং হা তাছে অল পার্টি মিটিং কে ফলো করতে জুং ডিসিশন কালিমতি লাগে নন ইলেকশন করে নাম করে অল পার্টি ডিসিশন স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন তুম লোক চালে আসमा তুমটা অল গ্রুপস হাদাক দলো লাভেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন তুমটা দলো নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন তুমটা দলো পলিটিক্যাল পার্টিস তুমটা দলো রিজনাল পার্টিস তুমটা দলো সো ইনস্টেড অফ মানে কলিং মিটিংস আফটার মিটিং সেপারেটলি কিয় আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ? এতিয়াও আমিতো মিটিং পাতিব পাৰোঁ। গতিকে এইবিলাক যিটো কৰিছে এজন দুজনে ইজ টোটেলি পলিটিকেলি মটিভেটেড। আৰু এইটো বাদ দিব লাগে ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ জাতি, ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ কাৰ্বি, ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপুল অফ দিছ টু ডিষ্ট্ৰিক্টছ। মই অকল কাৰ্বিৰ কথা কোৱা নাই, ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ these indigenous people of these two districts. এইবিলাক কাম আমি বাদ দিব লাগে। এতিয়াও ডাক্তৰ তুলিৰাম ৰহাঙে বা কাউন্সিলে আলোচনা নকৰিম বুলিতো কোৱা নাইতো, আলোচনা কৰিব পাৰে। আলোচনাৰ মাধ্যমেৰেতো সমাধানটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়াও যদি ক'ৰবাত খুঁটি নাটি আছে কোনানি জংছে আখে চাক আব্দুল্লাহ কাউন্সিল কেকেনাই লাচন দোলাং বুঝতা
halas all party meeting man not tingwai me ba highest forum highest laso committee long ta tingwai me ji kopine aku kekle nai councilman dulang ma legal pine code long pine initiative kekle nai dulang ma those can be discussed lason pululang te isi solution ma bangun po aku council under the leadership of Dr. Tuliram Nohan, solution keban na prangia pan solution keban dia pan si kaborilo. Aku dah rat hack wrong mati. Amitang si side long na. So pranga la dorkari official satu, department officer satu, gamsi so official la so procedure ten kam claim nam raja notice ki pen chain lo kapre steps amuka en lo. Kunasi ki chok chidula. Sila ana ki the issue bangke within a month, within a week, within a day, job to uni lagi. Job to uni. Nasi rada pan kamis lijia pan bor inang ni. Apola naso jongsi kabor I dukop close lagi kaji tonti po. Karbi unity ke manji kali karbi afan si thak from mono ke Dr. Tuliram Nohan karbi afan ke unite afan si so meeting ka chingi ka tiwai basi ke time lo mati aur jungjung council में election claim नहीं मती के ऐसे में धान आने हाँ APSL से धान आने गंबुरा में धान आने social organization से धान आने कि हाँ थे पिलो अलग तो माने से respect भी रात अपने से respect दो student organizations of money say respect do opposition parties under say respect do is a confidence do la sort thing si chiki chingwai pen ke claim of borilo but non claim the claim omlo it's a matter of time it's a matter of time itu homoyor kotha aporalam nonge jila anakam ki the banke optai sibe ani sibe but ciklo jon wait ke lage time la so frame ma la so guarantee ma job ka unit it's a difficult question difficult issue accordingly a sort thing see ili claim nani government punon public punon social organizations punon ba opposition political party punon opposition de bupe any organization dagong si opinion ki chokchi dupo de forum dulu mati hemisi yang mong nusika jiton te dupo hemisi tingmai na tingmai mege mana inu akti bang chokche aniwa laglo akleng klem chokchi da hemalong si bane bola ha bojao long ha hangdam nang ilu mati lage so issue then batai ka chingmai dulu la sort thing steps of one momlo asi niliga matha tenge nilitum ke matha tenge rada tum aning binang ne isi ning ke the donangi almost council upon under the leadership of Dr. Tuliram Nohan labang claim po that's all mislead na misguide na ne so la so issue kan ke sana jerman na ko taning dia kan le tulisan pinang jadi memang di mulai di taning dia kan le na tulisan pinang itu ada sana asal desa jadi nang gribo itu tambah kali nam itu mah senior dum brief fellow mah tadi sita isi ini dia dum ripo kali lah je ahopet abang ke PGR VGR laso ISU abang ke akimi galilo tumahera than since 1920 pen uno tangte lake ajak din pik lake non BJP party sigeban amuk sigeban non an 17 jon ni CM nang leer lo sa laso puthak pen laso isu non siklang sa itu kadu kabita kamat hanai bangelalo lasong bong penan important PC haladak laso isu tikul si pakchun nangji pusi kadu kabita ke all political party
student organization ke doan social organization long ke do la pen sorgari gambura tuben chenglok do lablo se non isi alam lo mane khei chingrum po alam thepen khei chingrum aphan abadha bure gali sita aisu gupilo pulote PGR alam bina lasi laso dim long isi ke thegam long ke lake PGR alam pulo tangte itung council pensi committee itung meeting dono chingwailo committee nahi kusi hala so dim long chingwailo hala so committee isi arjam hala so committee pen claim bo mahu jongsi kapasik sak sun ciplangga pini masinai non masinai upen mute adhe ke ilitum chithanda kacho adhe ke chithan no alam do thankfully pen claim bolo tangte itum ka chingwai ka chingsai pen ke first ke law along ke humanity phanke manavata phanke humanity phanke isi ajat ahin bunot ka respect do law tum bunot ajat pen non sami laso putha pen illegal encroach atwa phanta lata ninghang pen plum kit gole aron dulang lata fulo so aron ateng si claim nai pulo tangte step by step dambo mahu si niligi pukang tung la dang lo ke dun kang tung ke majuk ta lason theklong le lang CM sar ami thang masi dam pen ha benar ka logai dam jong si kadu ko ta ning aning arong ning jong si chunai buson de CM sar ke dam loge mani tuma le dun pak sita hala da ke mani political party alam ne chingwai dami gali no mati dun pak nang ko kadu ko ya asong dun ta ko dun mi loge hada ke sita CM amat ke dam nang ni ke to message ke to hala son ta polo te pilo lagi ultimately ke laso issue kan itu mat hanang ko akar sik mat hanang ko non isi khei chingrum pulo akwa another isi punat kadu kawe khei isi ga chokali da indigenous tumana na pangrum pon lapo sa ako ho punat bange khei na pangrum po laso puthak nangi tumat ha pameka ta itu mangbong ka chithak kalima itu mangbong ajak ko phan ke thak kalima lasi komane ya political party tum dagang si motivated dokok mane yung si interest dokok lo itum khang ni sita muhet ni tuma senior spokesperson sarkan inje ke ni ekdom mane 100% je dona dim mangala hello je non ta apor dulang chingwai nang ko kali pulote lahe issue a joini ini tu kachichar konalo ini tum lada obijit ni pora issue buta karbia khai tuma kisung tong sekot pena kisung ang tan gido akarbi tuma kisung pen cheng lo hong la som ke puli lasi sariu phale ke lang ponai do lasi issue ke ajak ding pluilo posi la ke thitan issue posi pini amasi chunai pina amasi chunai pu kalira step by step kem lo pulote ki chunji la pen chunangi po joini si CM sara mithang masi chithur plut pen kami claim pulote ini tu mek ini lo la I witness ni theklo nasi lason mane khei phan puthot ki thak akam bange ington koksi jong si kopini yong si higher committee phan jong si kopini la so committee long phan si paridun ji pro ta committee long wangma paridun jong si paridun pen accept sida api bange nangli tuma thengno media thengno puno kopini isonda ke paklang busala ke right do sida pini ke without concern la so committee pen command la so committee without concern men se ako kapre committee seng det pulote la ke khei angbong aru kitha kheyang bong mane pilo da karbiang long la PGR phan eke logate ki claim dami phan isibet ki claim dami phan abadhalo lage dekha dikhilo lasi kopine political motivated do pulote labang ke prajin de stop sigimi la penan para ke la sonjong si ituma mane khey ga chinguma me pen khey ki thaka phan ke ingto nei labang la solam si itung tunge la sinonil tung long dulang senior tung besang asam sud tadi potong dan spokesperson lagi hai cuman kru dan lai chaneng le dan mana je tunggun bagi puro sakit ramsa dan mula sundor ramsa dalam jadi umur toham penajir puro lasi penangan kar bi alam dulu niliti hek benisial itu pada pet sar itu pesi ke selam dulu lasi sau ku hirom ko karbi alo atu mi heta ilitung dulu dak long le phelang alam atu mi ta ilitung penangan je thamlo
so long le phelang la ben non ki yu si bang ki ili tong han isi hormo ki mi nang e bido hola bang settlement ka tumi dai tum ba ka tham ali ta ben la so ja kong ka tumi ili tum ki tham ali no no bang ke ili tong PGR la pen VGR la salam the kutha PGR VGR alam theke mohet pu alang li ta tham lo de nona din kari la bang ke la si thek pen ya so ko hi la so me salam ye bang ke the episode of PGR VGR tangle la salam kutha. The impact of PGR VGR at Arlingalang translate Khironi in West Karbi Anglong and the eviction drive for cleansing is imminent as per law of the land on the person settler who comes into the region of which one is not a native in order to settle there. Kalau dak kidoam atum abangke ini tum lagi padu kali. Kumai ni penang tan pen kewang atum an pen sehang dak kacing lom pen sehang dak kido lape penangan ayu kiting lai itu tum terlom. Not in the words but deeds. Once promise will be the taken, no turning back. Ini tum Dr. CM meralang ni tangga. Itu promise kecipikan lo pulau tang telah sudah pacun cedat abang ini tum terlom lagi ong dong ki pacun seli tum terlom. Dr. Tuliram Lohan ke pilonga CM KSC Rank Cabinet Minister Assam expressed before the leaders present of all political, social, religious heads and all the powerful Karbi students organization as well as the indigenous tribal and non-tribal students meeting held on 20th February 2024 at Difu City Arboretum Hall respectively. Kalau dak 20 tarik Februari ni ada kecingwai. Abang the most important 20 Februari pada pilawa arboretum malo kecingwai. Pada ke karbidat kali non-karbi tu non-tribal atau indigenous tribal atau different communities atau bahagia dak nang kita tongdun pakai. He also said that the preparation for the standard operating procedure SOPs is on by the authority of the KAC to clearing up all its illegal mushrooming growth settler in protected Putapu by professional Putapu grazing center PGR and village grazing reserve PGR areas where the provision of forbidden zone is restricted area covering 11,607 bighas of land at Khironi under Dongka Revenue Circle of Karbi Anglong District, Assam. As per Supreme Court order, reference is concerned to the greater interest of Karbi Anglong people is the need of the hour, and there will be no entry anymore at any circumstances inside the government protected reserve land area for settlement without any proper prior order in near future right from today onward. Kalau dahil itong pilohon, dahil itong panabang kay eleksyon ko. Ini panabang kay itong sikroy sarlo, dahil eleksyon ko, itong sikroy lo, lapen ke lake, lahay atum ke lana dangkit he gachiray daba bang ke lake, koson se gachiray long pobloma. Palahay po kay itong bisar PGR, PGR, lapen protected area koson lo, angkido. Karbi atum malong isido, forbidden zone, damnong li, mayo ka suppose, piloma doan sorong keradim damnong arkandam jam long le dengjarong dudam jam long le segar dia di maduan long arkandam jam long le laki si protected area forbidden zone laso forbidden zone pen chini si British atong wang pen ke dak yang tarlib lo dak tribal atong side kido tribal area lapen tribal area pen atong teladang bangke piloma isi ke land bank ay hisab se laka chino PGR lapen BGR lake dak tribal atum mane jontu januar ke pangring pen ladak ke pacupan yadim usumar kado kalita fil asam pini dolo pulatang tela dak ke piloma ki yo padu yadim climate kado ko ela surpang sam ke padu yadi athe langroy hini kachito ke piloma pu amring langroy ke pu kuplia langroy ladak tenangan adang thedong laso padu ya pansi labang ke selam. The PGR, VGR were declared in the year 1933 and in 1946 Hawaipur Moja through Assam Land Grazing Notification number 1 in 1954 anonymously adopted and passed by the then Mikiri Hills Autonomous District Council on 6 January 1954 under the leadership of Khorsing Terang, the first CEM of the Mikiri Hills Autonomous District Council. So that settlement inside the protected area and construction of houses, building
inside by individual is a violation of government order and a contempt of court verdict in a true sense. In fact, on humanitarian ground, provided them some government scheme and other may be withdrawn forthwith if the government desire of the land is necessary by the government itself. Forthwith pagay notice pin sita chok laki plung un usi laki Supreme Court kide bang do. Pen kala da government scheme peni pidat pula tong opposition penang nang kabalo non da joy lo yo hem ta kimbom elahat pa pahina pe ha da khala hai tum dokok mati lada ka bang pinuma khayuna ki pita do sang khayuna tuji khayuna upene do lalo pula tangte ilitum andar ilitum kachini ge pilo sang khajona it means that we are still living inside the illegal land area nisya proman lake khajona binong gali acha lazo lahai alam lo aku wang thana the aim and objective of the aforesaid reserve land is for protecting dense forest well to save wildlife family, in particular for the safety sanctuary in confluence between Doyang River and the Kopili River connection. Langroy hini kasi tok along si the village hills as well as to protect the virgin forest forever green, to make fresh climate of the area, and prior to protection all the indigenous tribal people of the area is a notable agenda to carry out its main objective of the VGR purposes is a true history behind its relevant priority. The daga bangke lahai VGR abang a priority ke thenai bangke lahai hello. Lasi today we are the witness of the sufferings of the hills people who destroyed our indigenous land and property. No, pinanga nadak pinangi thi pinanga tu peglong lo mate. Lai nangi theno ko who loots and murder of our mighty rights, who humiliate, the undermine and torture on our people. So long days is not other than backed by 1,989 families of the illegal settler who violated all the norms of the parameter of the government declared norms of the procedure. Kadu kaya procedure fan lang plot si adhe katum dake MTQ development akami claim building hipane do kadu kaya pangke do koklo. Acha. The encroachers did affecting environment degradation become a serious impact to the global warming contribution and great threat to the green hills, fresh climate, more and major process behind to destroy all virgin forests, wildlife boom in the area by ignoring the prior order from the Karbi Anglong Autonomous Council Authority to stop encroachment laid loose by a section of parochial court since long days. Ramai hoda ke itum council pen ke chini lor da VGR alam do latum chini ne kali. Hola tapi itum ni puye bang communal alam kali. Bihari taho Ohomia Bengali palam kali. Like right of the nation, right of the indigenous people, right of this land. Lasi te ko pichhala la men na ngatol the sudden sadistic the piluma dire devil attack arising out in West Karbi Anglong Kheroni Chareli on 15 February 2024. 15 February 2024. Ali basi memela bangkela banganam tiklang thul lai. Acha evening is a game plan laid loose by a section of Dunia Bihari Goons. Isi a section of Bihari Gaduba Bihari kali a section of Marela tum kamang pen si bohongdo lo. The ambush was prepared for attempting murder on KSA members where 20 persons injured including 4 students serious along with the 3 vehicles were destroyed on the spot by the gang of the professional killer is a well-known fact to everyone is a true. It is also seen that just after the completion attack on KSA, a serious hatred speech against level to Karbi with a false propaganda wave was aired on the social media is a record from all the citizens. Itu kaduk ko ita witness teglong lola si bohong dot pe communal pe ne kasilam ya pan pinaman tabor ila ya ba teglong.
In fact, the Law and Order Authority has conducted manhunt operation to defuse the outsider Mumia Bihari Gun's propaganda. On the other side, they has arrested so far a culprit in more than 11 persons, and it will be arrested more in this regard for peace. Ladak bangi non kira ake non bangi kupiloma hodak dolo ghotona dolo 20 tarik pen itum chingwai lo la chingwai dat pen bangi powerful committee ta itum ladak seng lo karbang lo powerful committee seng lo powerful committee komama lo itum asiam bangi chairman lo joint dorong pi Holiram Terang Penchenglok Elwin Teron Dharong Singh Teron Karbiang Long ke big man atum heavyweight atuman J.I. Kathar Amina J.I. Kathar himself amata Jobson be kada kadu ko ta involve lasila involve lo pulatante isia process do pote muban dirpotum da tham lo je eviction nai poma eviction order do poma illegal encroach lo poma men na hemme ka ham do ke laki illegal labang ke maine athe jada Karbiang Long nature pen along pe ka nature asabul hai ka tomte ta thelong long ai da ituma munit atum behavior la pe hola tuma behavior ko sonna la bangta itum ke pangbar dam nei la so jok si non pinia bangke dak la tum po bangke bihari gali da tahe mati Karbi tum ta duk non ke jola ke peluma hawai pura sol alang ni Karbi tum ta PGR lo do Nepali atum ta do Ohomia Boruta asap so do ko Bihari atum ke lake jolo lasi lahai kadu ko area pen lang elo laki lasi mai me la tamha ke blung ye la phan ke lasi tum ke puji po bang so no je stop communal propaganda down with all communal and reactionary propaganda by APHLC and their yes boss brigade their group di tato phan an ma ke tum hai bang ke propaganda pompi der nahi la pe non ni tum ACM ki claim dam hola dak mu pulo benar kita dam ka kang nek dun choi lason benar kita dam ba ke awipin lang historic na je ko tum da tham la pe lason la to ba je tu flung ni pusita mu het long le alam me bang authority la tum dak chokali international long ta do highway gi pon 4 line highway pon po so muni ke kroi grade po ta la phan ba ke pang yok kok si puta highway doi aka dak se family do po hem do po lason ta do laki lason muni long le ki pi phan kroi grade da po lasi non la tu phai pi pang adhe puta do ko si lasi puta do ko te paklang nang po non la tumge election notice pi lo council pen ta hala tum ba ke court dam lo court tumge non bisar po la sochi bisar lo ko te justice ta si long po jom si injustice ko tam te bharia building ta ngirai nang ko la pa niom lu la lasi je potun ekom pi nidak thlong lo PGR ke la ke historic la pang ke PGR along le atong ke Karbida la kidu kali kandu ko eta do lasi SOP la bang ke to ne kiloma standard mane laso operation laso procedure laso bang ke silam lo la tang lo athe eviction lo pulotam te laso biari pomala bang ekdom kichok ke thang maro ko la khali police atum bang po veterinary department of bang latum apok kiso do ma usumar ka chopa the tum do lo ma latum aphu biso do ma doctor dum do nai veterinary department dum do nai medical department dum do nai law and order dum do nai magistrate dum do nai lasi kola dak pinan kan ye hola dit song rong phar kuri pine kan ye laswa teng pen ke uhi do poma tu ba ma pu wa phela so lason kali government is a norms do kola so norms teng pen si itu bang ke claim la pen so norms sepang tanga bang ke akapre ka tu only itung Dr. Tuliram Roha Pankai to Churuli, La Sopotala Panay Piloma La Panke, young, dynamic, and energetic leader, Puitum Pudamke, La Helomati. Itumalang Panki Pudavanke La Helo. Alamli ke Kupiloma Karbiang Loma, most manipula illustrious son of Karbiang Long. Itum Pudam Naibanke. Alamli Banke Karbiang Long, support Pusitum Pudam. Alang le kam kadu ko theklo ta adhe ka tum pe polo theklong le da PGR alam se tum pini ke tha PGR ke kheroni da kali ke along apek ta dota hai along apek ka phanta itum ko tang lip thunang po non bukunia long ta dota hai ba utor borbil long ta dota hai product dolo pulotan te 60 bosor dolo niki mai ko pu
कोर्ट कॉपी लगे पु हाई कोर्ट कॉपी लगे पु सुप्रीम कोर्ट कॉपी लगे पु सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर लोग चल माटी forthwith पुके without sanction any notification without serving any notification they can driving out from the illegal land lain lo mate hok ke forthwith pu ban sita ola tunge 60 bosor dokok lo mate 60 bosor dokok te asumar chanja aile laso asumar ino achol si ridat te 60 bosor phike di sobar lo porjang lo dak school lo citizen karbyang lo lo phola te mang ki lasi latu phan bagi on humanitarian ground lasi hola tunge pu ke pc bihari atumaro bangke la idom hem kimbom nom ta stop te hola so hem so kimbom lang ta nom ta pibom pu la bangke la ke lam ki the gale lo la so porjang si ki ulo ko te tunge la ke prumo ko ako jong si ki dang so pulo tang te idum la pai kang kaidam ke la ke bahari strategy ki te la kali international long ta do alam to mai study nahi latung phake ahem chi kim dak do pok lo lake family se do porial do usumar kong er da do tai aphu ki so tum da do da so chu bathe ta la adung long leke ari mati dak tum phana ne kaidam che ko la long le an bang ke la bang free land la make this is not itum personal long legally this is government land lo mate pa forest a jogi do ke allowed ke itum make tribal non dak forest bang ko no do itum lo make forest adopik 76.5% of the total area of Karbi Anglong. So, 76.5% के forest area do, DCRF of forest do, PRF of forest do. Lahaya लोग तब लुट्टू, आगे वो lahaya area लुट्टू को नॉन लातुम का हक पैर मंगा देंगे चीनी ने, PGR होता, फला बिहारी तुम्हें चीनी ने मती, माने के देखो ये दुनिया डिस्ट्रिक्ट पे से गवां, माने के मुजफ्फरपुर, माने कटिहार पे से गवां, तुम चीनी के मते, देख ये तो अपना लेफ्ट लास्ट के क्लेम होत बिहार पे है के मेले तुम अपन तुम आसु के नाम तो कोना पे लगवा नहीं तो के कटिहार पे नाम तो के नहीं तो के मुजफ्फरपुर पे लसन से चिपू मती कोपिया खाइ लो नहीं तो के नुनिया पुदो चौहान पुलो तो हरा के चौहान पुलो तो नुनिया तो हरा पे से बात लासी ला तुम पे नबन के we have report consequential and subsequential effect la ta lang nang ko komet tu akai ingleng sam ko ta no ba ku sam ko ta tu have Dakar Bianglong communal line ta apatai itum theklong itum experience thamkar so kya lam ta itum chini lo no ta jail si dolang thega airport in job tela ba hola ko pume tela o visit ni lo pol lam ta itum thelong komat ne gi claim nep check jail bank jo ko phira bang ke ka bisara phira bang ke laso mu na bi ori ja amung lo ni lasi lahai kalipin ban ya bang men claim ang ni चीनी ने पिन पे नबन के इसे जस्टिस दो नहीं जस्टिस पे से तुम क्लेम नहीं लसी एपीएचएल से तुमके जस्टिस के लिए बीजीआर में पे नन तुम प्लेरेगा पोत लसो बीजेपी तुम चौक से लो तो लीरो नो लसी तुम चिराई दम सिराक नंग को पोजा प्लानिंग पे चौक से ताकि स्ट्रांगली ने तुमके आलंग ने फना बाके पिलोमा कंडेम पुसी पुनंग को फ्लुंग ये पुस्ता लसन कली Karbi apa taki flung do he kopi polo kopi itum theklong kini ne mai itum Nagaon district along beta itum theklong Golaghat ana thuke dhui se Karbi do ta de kopi polo lahaya dhik ko do ni lasi lahaya ka do kopi lamba ka no polo tangte la so justice abang lom nahi la pe la so justice ki palong je phange non high power committee amina party to in chief abang involved on dwaganta daily nang criticize ke kusong no ami atumi ili tum da press do lo Laichaning len men salawar be bangke compromise leader ro ekdom nang jeng toy nang gelo pun nang gelo lasam kali nitung ke dake salawar be laichaning len boleh nitung gido kali spokesperson BJP is Karbi Anglong pesipu non dak kido tum am talasi tapi toy kaga lasi individual la hisab bangke nitung hana criticize that nahi party hana criticize nahi nitung reply people Kasi jai kata apa ni tunggu pupu bang kaya lagi APHLC pulau tu alam ta duplicate lo apang ke APHLC ke bang ke Captain Williamson sama tumlo Huppingstone Lindo tumlo APHLC latung ke duplicate lo pulau dang te lanona APHLC ke cikrong atung ke latung ta kita ni APHLC duplicate kusta latung ke top nang po ate APHLC damai lo thia lo 1969 ani ka Payud elo bang conference lo kan situ tel dismiss kuri dalo. Anta aku lah tuh kita paling itu sesuatu prote kontroversi sih kawan lo. Meghalaya sor penda aku pasti bohong thoy lo.
o nang tum heprek nang pro junde reja pupi ni Islam ta pa yat dolo non le kali likalang lang propaganda ke pon e Samson Singh ti phana bang ke bhut pipe da dul hai to kali likalang lang pita petru lasi lason bang kali da tang ji kusi le tum ke ku la pen la so katek abang la so kathang le abang ke non anta tharle le lo po bang ke ka chingwai no hok ta bi pin lang alang tum si tharle le lo la ke kusi ki koi ki tin kapi sas kabe alam tu ngomong kaci bisas ya posi lahai alam bang kela tu ni la senang le tu pini badak dir ko pun padulang am sosen am le tu nang cirap dan lahai propaganda pali nang ji la so kat harle bang illegal la so settler tu bang ke ili tu identify bom lo la so identify am bom kan bang improve soil dan sili tu bang ke claim nang kali te ili tu mune chongdak chutelo antan da do mati ang tan ke chongdap do na to phang ke wala tum tan ne che ko mai ne phang an lo ta man ya ke tu pe dai tum thek long ma the la si wala hai tum hadai tum matha nang ko mo bang ke suppose to had covid da hot ni ke ko bangalore pe kar bi tum ko na ke bangalore go di bangalore long ke kar bi tum pe wala tum chi wang ye phang da ko na yen toy bu ma lo nang ke sem tu ne na long ang sar long le ko na ne tamil nadu long ki do tum ta la hai ka do ka we do la pen ili tum dasi non lahai PGR la long bangge district council la long ko anma hormu ki do nangi kinang so hormu kadure do sinon ribom alam ni ta ribom northeast ana tu British bangbe ko pen record ki do kulo nang te kunana loma isi bangge Shillong ano center isi bangge Kolkata hemlo isi bangge kiloma lo itu Bangalore kalau dah kalau lahai kadu kau ya gadget itu long ji lahai kadu kau long lo pulau tang lalu tang te itu thang tanam cumi ul elo laso potsi itu kiri bom lapen incapom nang ji pulau tang te laso itu hatiara ba misen nai itu pari risim misen nai risim intang rak lo pulau tang te itu phan mayok tanam cumi ul risim intang rak aja ini itu bukan pu ya itu mah bila spokesperson of the Thando itu malong police abang ke state government pengen legislature power wala dakasi wangnang ko wala hai tumeta itu kacingki citham ka pakroy nai laso ke pakroy hot chonghong dun ne pula tang tela ke tuwari bengana long si mana tibuk theng dun rai lo te chiplang le dai asi nen hin tan ban ke an si ta sin chal ya trong một cái mình kene do Kalino na ko mahan ko don't answer no that stay order to one now. First long of 21. So I'm gonna belong to 70 house. Emang tarik policy aku hearing leave. Buat tanang lang mana lahai mana laswang bong la eviction na swa process bong ini lahai bangkuan dongkuan process si claim ma ba ini details ke jadi jitha ke now to ba ibang ke council autonomous council ke determine lo as per resolution of the all party column kali high power committee lo aprang la student organization atumado social organization atumado regional party atumado hala so meeting decision things council Dr. Tulam Roy is still resolute determined for the weeks lale chiri to chaw in between masih ada lama sia masih hati ke dam lagi chok che ta ke chok ta laku hangdum nije dun prai ke kam se abe aku lagi sia major sia political issue man de budino ke jobless aku la Dr. Tulam no ham blame re jobo so from bangkon sia ndo lah ke chok che ke le lah council ke chok che ke le jan ke Tulam ma phansi Dr. Tulam ma phansi boklam nang ko decision the way Tuar Galimati 1920 1930 का वहाँ थे खेला बिसाला में लसी है लापू पोमात कलिली कलर लांग लापू बोक्ता बड़े चोकचे कोई से बिसा सा दुनाई कॉन्फिडेंस सा दुनाई ऑल पार्टी अलोंग से इसे डिसोनल लो से झोरझोरा दुनाई प्रोसेस सुली बोमारी क्लेम के प्रोसेस का क्लेम रिपिन प्रोसेस में कपड़े एक्शन में रिपिन प्रोसेस स्टेप्स मुखा लीगल स्टेप्स मुखा
why administrative steps on why any pin betul kapela why the enmom lo mati तो थे थे नहीं जाए बनी Local namanya. ya coba dapat coba gitu tonte dak pinila PGR aku tak kedupon litum press meet litum spokesperson lo cuma program apen tu litum spokesperson salawar be apen tu litum spokesperson licensing yang lo apen board chairman ku do thang lo apen ku sudo kamsa nasi alam mangke lalo tu litum haladak arborita molong all party pen kasing wai pon hota jela bangke litum political issue inang ne kusi ilitum ceparai pon lo sing wai pon lo laso teng pen laso kam ke oti phana bangke lalo high power committee seng pon lo laso teng pen high power committee tum isia polisia teng pen strategy teng claim bom lo laso teng pen si litum haladak PGR VGR long ke do atuman sorgari gangbra atum hantame inthan pon laplo lapen ako second step bang ako notification pilo third step bang haladak non mane laso strategy ang abong teng pen haladak onana ma longli kidu hem mane la hem ka be diman ke kachi raiye pha Karbiang autonomous council pen ka capture ye pha non haladak fencing si tame ke en ponji haladak fencing mane kangpai dam ye pha hala so police da en pono la sarni si CM ame thangs tame dam lo haladak konana ma khalia long le diman ke haladak postaring tame ame thang thur plus si kuri dam lo lata isi bangke isi step lo mane CM ame thang ma chi thur plus ke claim bangke ate manali tum chi chinla phrang phrang belega political party ba belega CM tum son la so kares bang avidaji pola ate manali tum mathalo dak thang CM bang dak thang politicalize kuring tum telo ate ma politicalize ka kuri phana ning hang ave ate mala da ame thang chi thur dupla me thang ma chi chinglu dum thong lo ko mane ma kana CM son la so me thang chinglu dum de pan ke la so kares bang avidaji nali tum la bang thong mun thi tha akapre ka CM tum so me thang ma chinglu dum thong telo ta non bang kan te nali tum la to hada PGR VGR ki dua rata tum la phana ning samlang ko he la si la so picture along mangke ko mane son la so chi paklang du na he inu da CM bangke hala so kares bang te litum la bang te admit nang lang hawala mang lagi inu da CM sa ame thang chi thur phluk ke claim lage rata phan ilitum karbia ke ame thang officer bureaucracy tuman isi encouragement ki pidu ame thang masi chi thur phluk lo la si la so teng pen jitu non ke claim pon teng pulo dang te lahelo a process bang dambom lang gente high power committee pen hala dak fencing in paidam lo plot la dak la lo ke menaya a police bali tum chingnang ko hala so khe tum size ka chutki no ka khiti se claim so ka khiti se claim gehu ka khiti se claim chainong se ki pangre hala so la hem ka bian do sing pai pidam lab lo plot hala tum kupi ka cho claim kupi ki cho sila tum dak do thekla automatically lage chi diplomacy lo hala so police bang ke lage jitu non high power committee Karbiang autonomous council pen jitu ke dengpola bae ili tum choro nahi isia policy lo thema long le yong si a khali avelo plodo cherai pidam laplo plonte in pai pidla ke joina lo high court ta pune mate isia tactics lo ke nonolam tum high court lo PIL ki pidam ke hema phanchot mati hala ritala kene Karbiang autonomous council pen ta matha dam lo hema phanchot la long le long bang ke tu capture pidam lab lo pulong te hala so rata tum do thek lo mate hada ke automatic la ke diplomacy lo hala lo ke claim nahi ke
Lasi la soteng ben claim lo ke. Ta no na bang ka jha tum organization tum mang la lo. Ku pine ke the dam no claim bom husi. Lagile nili tum pudam de. Mo aja atovar se ka velo ke claim si thelo ko atovar an ki jongdu no tala ma belang ta non claim bom hu. Aistriti te jitu claim bom hu. Deng bom hu. Atima CM already a policy claim alo. Already la dak konama la hem ka via timam ke kaddo ka fencing pai thipupu. Ke la sili tu isuman diplomacy ta nang ili tu. Ke chirok to ili tu eta rock men ta claim da nang. CM si kama thadam dola. Hala dak pen isia step ang notification kipi la pen ka eviction ya policy ta duelo. Deng pona lo ta ili tu ma bangke aja ko inut bahini organization tum lata sab to arvo chat lo karvo la mang la pulo actually la so polisi mang la atima autonomous council pana prang man la so step ang deng bom lo pulo je la son ho si ka eviction ji je court ke bon hu hala tak samarification ke do hu lalo tong la tum court bang chiklung yo ne ko ane ke do lo ta tum court ke dama pora velo hola susi ang kailan tum eviction long bin pola son karbelo to autonomous council pulang kay jana long gustame bahala dak dudu kolonia long hala dak tela so ke deng ho tum kala tum court ke dam apor ka ve hola son husi si striti di hota li tum thengun phunlo lasi non apor je claim amu kachi jong apor lang apor to nang tum chong hong tha apor to kachi jong apor ta dui tala claim bom hu athema jongsi organization tum cherok tok organization ta nili tum ki pudamia bang kupine pudone plo pusita ili tum kupine sai son do pusa high power committee tum pen appeal duno memorandum with memorandum istame with documents kupipi ma sai son do plo ta su kupina na makili lila hala so bang lagle sai son pidunne advice pidunne ta non ma claim bang atala ang itu kunana lo non ki chokche je ke non akapre organization tum ki jongdu organization pu kachi pu amen pe kunana lo ki chokche la alang itu non hala da bang point out am tha atima claim bang nang non ko ke claim bang hu ke la son ke mane ilitum kachi pa siksa asonang nakpo lage mane munitum han mislead pamang ram aja tu menonele tetan organization kisuman alidar nda ahok unvek pemala punangkar ju tumta dulu manala tumta confusion nang anta aja tu pulo je lage non anta claim hang ju je karbia kitchen room nang la so PGR amen pen pua hala suka convince tumta do non autonomous council high power committee pun mang claim bom la sistema tengpe atima jak le claim is ali tuma sistema teng nang lo tengpe nang ji lasi kapre ka tumbang politically kusana konane ka divert damji asonda nang la pulupulong te litum akisu bang ke claim rap mane kasik sa ka bang do kokpo lasi nono kok at least litum high power committee claim bom hu step deng bom non haptai ruita bela litum hola dak notification haptai rui nike baksi dola ha hala so por hu bang ke litum apor sabtu chulang dun tha sabtu che den dun tha la pela sombo ku pipi ma a diplomacy policy ke do lagile ala tum do pulote high power committee tuma with memorandum pidum la pan ar mu chejeng dunang nelo la so men pen akaprek a meeting bhari pat inang nelo ili tum che sorsa inang ne pobang la si nili tum ahin ber kamatha dama lalo nona ko bang ke Karbiang Long Autonomous Council, the so BGR High Power Committee under leadership of Dr. Tuliram Ronghang, ahin pena bangke, la so step bangke alang li I stand bang dola, la pen la bang alang li pacun poni, la so bangke alang li mithang mata rada muta promise lo, la si nona kapre katung si, mane divert bom la si lake, ining vurputa kamli, athema nili tumanta, aprang mata rada kam, kaya kam ke klema tumang selo ining vurputa kamali de ili tum pulusin anji ili tum pulusin ang lasi nili tum
kama thada mateng lo plong te nili kama thada mateng lo non hala polisi ki menai bang ke ili tu hala bang ke lagile court lo thema non made eviction nami puge ili tu non mala dam ta ko court mala tuma ko chewan thulipo alang tu stay order chewan thulipo la sia polisi bang ke non bang ke la long le khali long bang ke la lo kama thada ki menai bang ke la bang ke churu tu nahi la bang ke non la long le long bang ang ke fencing guri po plong te angke dah kalau ke sini nih malah tu dua hektar lo, nang tu mah thanu lah bangke. Alam tu khiti ke cuklem si, hidup hola dah. Lapen kopi pine, ang tu mesan apulusi dolang pelo dah kapre pingkat tu no. Halas tu yang si, dah kroy kre. Pencok cedar po bang lala belek ka step lo. Tan non claim po mahut la puson kace sorsa. CM han la puson ki putot. Kang nek choy. Ha muhe puson si CM ame tha masi si thut are leader lo te lage assistant anu tise kapre kisumano leader ke arlo ki chudun tablok la pine son se ami ki chudun tablok penta do kisumano do ame thang ki thut flut laga belek quality leader do lage aja ka tumke bangman ke hoy tablok pen bangana pathur tum ta do ja to ame tha masi chi thut flut ta tum ta do la sia lage polusia mukhalo lage la sia lalo si bang ki menai bang ke non bang ke siema me thama si chi thur lo da bang ke ka che pa yogi pa na me thama si ching lu kung lo da ka che pa yogi lama be pin la sili tu lai chini tu nai ke sumana bang ke pute officer tu da dam me da alang tum claim na melo mate anta me thang pe kam lo ki du na po encouragement ni pi du lo da pachini na inten ferelo hala da nili tum ka du het lo mati hala da non bang ke aprang ko ane hala hardware dukan है दी hala PGR isu ave ko ke ane hala da kene di hardware dukan ta ko ane ke sel nona ba ke close nona da hoklam mangke nona ma la hardware dukan bang ke almost ka close asong la ke isi ini ngarong memi hala da rata tu non ka phire bang dulu lati pio pe la soteng ben deng polo to automatically alang litu meti ini tum la claim bo mong ban alang ni tum ta je ki songsa unelo pa bang aning ki bi bang adelo no ati masima me thama se ta ka jab dam tan lo pilama non bang la tu ka phire bang adelo hala ta ilitum chini na la tum non bang ke ka phire bang la halo sema me thang si hodak me thama si dun fruit lo la pala supreme court order te penta VGR bang ke dolong ne hala so notification bang to ko hala bang alang tu chini ka bonon ba ka phire bang to ko CM me thang ki tu dum fruit ta ne pen dia me thang tum ta normal hala da ki do VGR long ki do ka pre khai tum ta aninga phone la pen alang le tu ba ninga thire bang ke non ka aben la bang ki si ki me se na step la si la halo alama non ko ke pan jipu ton ma dang la step bang claim bom la po la anda sini tu main pen ke pil na Sir, Simon are doing it. क्यों तो हमने तुम कनेक्ट जो लगन जैसे हम लोग पिक्चर एडिक्शन में कैसे सपोर्ट आंसी तो कंटेंट आंसी सिर्फ सब कंट्रोल ऑन ले बंगे ये दोन बे लगा बंगे ला नॉन ला एमपी अमरसिप्स लो क्या है का एडिक्शन को किसान ले इलेक्शन अपन में चर्चा को लसो अलोंग बंगे सब सिस्टम में एडिक्शन देख रहे हैं kali la bang khedi claim pu la sila ke ne hala cecak lo se apor la pula ben chu hela mate election ke dam ta jo non adi jal da ko la chiklu jo nian ta belang mati la sila sarthi bang chu long le bang ke la ke ne ta la ke eviction pu anta isialam bang ke movement pu som si eviction pu sa ili law and order ke ili tu majab no lage ha step penak mati hala daklo problem bangke la sili tu me kadu ka beta step nahi pola mangala hello ha law and order bangke ha athak penak mati ili tu kar biang long autonomous council pen jong hile ini hang buisa jhoga mukha ke law and order rahi na bangke hala step lo ma sab to chak lok titi la si hala bangke jano lage un pola bangke mathai lok plon ha la si ili tum la solo gelo kadu ka organization tum ta chirok tok mang la ha ili tum law and order tum han lok la si kisuman mang tum chu akha ma de law and order nang rai puta ili tum chu akha ma de dang nei kisuman mang ili tum ta alo mana long mang ke
jakong menta laso isu long bang mili pui bang ke ini tum la claim nang kogi atima olti karbi mo autonomous council tanang chikro tu nalo mati lake la pen aro claim po lasi apor bang asap so lasi ili tum la soteng penili tum kisumana bang ke polisi penili tum claim pon bom nang kogi Joko already notice pielo lapen lake chiklo thomban sin time lo notice pielo arunang biki thomba kote laso thake alage government notice pielo adhe ke mukha bange chithan ka bisida chithan tum hack pilo hai adhe bangan ni tham ye ku polska ultimately lam ke mohet tum senior spokesperson than lo ala bang se bisi highlight lote ni ko ultimately ke isi Chidon sir only CM Dr. Tuliram Ronghang sir phanki koi and party that all political party social organization student organization gambra sarkari gambra intellectual banten hala so decision ating gambom lo lapena so positive bangsi itung enang ko sala so men pen bangke radak politics patkunang ni kusonthok si non da la so dim ben dong si kumani pariji pulote hala itung committee dolo so committee long le pari ra choko so e film bangsi ni no sa lapena tum lana ja keding kepa dulu por dulu ini atulah ali isi non namin tum lahat mana ini tum bangsi la so alam siang sana kepada aku election akan sudah ke opos lagi. So ke opos atau makan kumara tumbang lo. Either APSLC makar ni rumah main kumane adi darah tumbang. Opos kumane opos tumbang ke mata pamikan lo te jitu laso komiti. Hala so komiti itu kepilo politik akan pamatha coba lo. Tapi laso din lo maju ke politicalize kubinang nilo po join si all political party hang. Laso ting ben kam claim bom laso ting ben si claim bom apor hosi aku karbi chingrum pulote la dakta karbi chingrum ho dakta karbi chingrum pulote laso banga division dokok lo pulote lagi kunani itu mapana ampar dokok laso posi kunani yong si kipari dunangi do pulote laso committee fansi ati dak all political party do all student organization do dak socio organization kadu do dolab do ke laphan pare resi ka trick is a group down joi pulote itu mang bong kunani something kece konte kusi langoni lasi lason kali dera claim te pin lang khangjang buson te laba itu kunani itu dunai apordo pumen da lasi pun lasi lage directly hula pu kichi ong na por kali non ke kadu gaveta isibet adin long dosi laso pot ke suggestion do pulote kitine ya kenang sot pulote a platform do platform mo si suggestion pidana hola ta bitu mama ta bitu rum bulo hai pada ma mama ada ke nang tum chini lo exactly la lit song tum dolo non aku antong tidung hai aku tumi di press ni long lo tapi hal tak timai ni tidung lo sampai kapan organization do ta hai exactly dukan dong doni lagi nang tum si media dum jam sita ni tum ku bangke lake halapu versus bang abdan nei dake isu long si united nei laso isu kutha koson si tum ke soft both sides justice ta pineng la pe akam ta chun nahi pula so teng na si claim nahi la so teng kan pulote time bang ke itu pina kan jane time ateng sidula teng government ko pisi ma law and order ko so na teng si da mahal so teng si claim si pachun nahi the last question Abdul Wahid that ke bon maro or bon suri so se do antong ke kana piece lo sai then you know so la patola court when the order ke market 22 house Laso lansi pulo mati. Laso lansi ni pulo. 21 houses le ristiwan. Aku la anak kapek lan bet le buli paklang ni pumati. Kapek tunga aku pipilo ma. Kapek tunga pili po. Lasi tek phone ni pulo ke lasi. Laso kita ke ini tu mana gusto lo thanan po. Non ke 21 houses ka po lai kan non mat pino. Haldas process do. Halaso process pun si damnan ko. इसी स्टेप दामबम न होला सो स्टेप अपन माने कि बाधा गन बेनन को लसो फन लेट चेक बोलते ची टोंगना में न ची टोंगना में लसो कमिटी फन aku jong selang tunta ninghang bote laso committee lo member nang ko nei pinong si johang lo te member do tunta people lo mani opus lang dolang ma avilo mati hala bang si tuma thane
মানে adon do upore part ke claim mute ke claim na ko mati ଆଉ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ପିନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଲା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆगे ସଲ୍ଭ ନା ଆଠି ଲगे ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପ୍ଲମତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ বা এই ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পড়তে গভর্নমেন্ট সেটা ওপিং বলা তোমার ডিসিশন লাগে বাইন্ডিং সে দুমতি জুডিশিয়ারি মানে রেসপেক্ট না কবি যে কাউন্সিল আনি হাঙালিং গভর্নমেন্ট আনি হাঙালিং বাংকে ini dapat claim mudah, kau dapat claim tak kau ciptaan boleh. Jadi prosedur tu, legal lah prosedur sama kah, mana petang non bisa dalam non stay order bandar. Stay order, अपन के fight bandar aku legal step tu muka ini tu enak buat council pun. Jadi penilaian se problem dua puluhan te, mana instead of mana confusing people, rather अपन mana confuse pun mute. Bakia instigate pen mute, ke pangrum pen mute, lake ili siap forum, semua tango. Kalau forum along ke dudun mana pilo, tidak lo. Ili jang se bisa alam isa member lo putih pati ni tak tidak lo mati. Lasin nili kipo pe pene 2 lante, asana mung 2 lante, nili ke first nili ke claim nangi bangke, halas so forum along se nili raise nampo ada ujian sama kado prote ada tinggal saya pensi asal solusi mangga mampu non laso claim klesi nili jungjung nane bangharu si basuri capturing ko emune pangrum si ako government against kali pusra pressure ki pia phan pusita so called pressure rupo hai asal tactics kaido ba bangke labange meaningful kali it is mana otherwise mata nahi. It is harmful. Like unnecessary, but also come more process along is kind of interference was plan number of Asi penia problem dulu putih ili kacing bay abar side dulu moti. Ada kacing bay me opposition regional party opposition men tadu ada student organization sa dulu social organization sa dulu political parties sa dulu laswa tensi democratically laswa proses masih itu attitude mana sini laswan purutante solution ke bangi apa itu mana join musuh populer non ke cihonde sero kaciputor kacipu kali kalang kaciblen sero itu mungkin solution mana bangi dulu lagi problem si create Si kadu ko be akhirnya nil tum chuling rilo jela soban ke proses apa yang pen kipacun dia pansi bagi itu muri nangko. Lala kacera ko mati.